uNkulunkulu egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Umuhle Nkosi ngetikhathi tonke. Umuhle Nkosi nasetimeni tonke. Babe nasicala sikumemile kuthi ube khona emkhathini wethu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi wena uNkulunkulu sihloniphile waba khona. Sibonga ukuthi ukhona lanyalo. uNkulunkulu wethu longcwele sesithulisa Nkosi inhliziyo tethu. Athi umhlabele lethula manje wenhliziyo sengifuna ukulalela izwi. Babe uNkulunkulu livi lakho leli khuluma etimpilweni tethu. Lende Nkosi licace kithi. Babe wethu nemandla usiphakamise usiqinise usikhuthade usakhe usifundise ngalo. uNkulunkulu wethu lothembekile sifuna Nkosi kuva wena. uNkulunkulu wethu lonemusa egameni lika Jesu. Nami Nkosi babe wethu lengcwele ngende Nkosi ngibe ngumbhobho wakho. Nkosi kuvakale lelakho liphimbo. Kuvakale wena uNkulunkulu wethu lengcwele egameni la Jesu Kristu. Amen. Bazalwane, njengoba lelanga leli cishe labaningi emhlabeni ba celebrate bobabe. Lilanga labobabe. Bese ngithi ukuthi siyajabula kakhulu kuba nabobabe ebandleni. Siyabathanza bobabe. Amen. We appreciate the presence yabo. Kule nyanga uyibekile umngoni kwekuthi i-theme yabobabe it's men of courage. Bomake babathi women of purpose. Bobabe bathi men of courage. Walking without fear through challenging seasons. Bobabe labanesibinzi lekuthi noma timo tikhona noma timo timadima kodwa bahambe babe bende kwesaba noma tesabisa letimo bathi bona baqhubeke baye embili. Amen. Uthi lo munye Billy Graham uthi courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened. Uthi la kunesibinzi khona sibinzi sithelela nalaba labanye. La ngabe nje sonke siyesaba la bese munye ucunga sibinzi nathi sidiva sesinaso lesibinzi. Uthi ke uma kunababe locunga sibinzi nalaba labanye nemigogodla bese iyaqina kanti bese iceka. Amen. So ke i-courage noma sibinzi yebo lemcoka kakhulu empilweni. Ungambele ngembili mngoni wathinta indzaba ye-courage wasiyatithinta letingoni kwekuthi labacwaningako babuka ngendlela letitsite labakhuluma nge-courage. Uyibalile uba le-4 ungeta 2 ke mina. Uyibalile i-physical courage. Lethi noma ngabe simo simadima noma ngabe ushisa noma ngabe kupita kufa kodwa babe aconze. Amen. Ngoba nje langathiwa kungena sigebengu lakhaya sonke sitawubuka babe kusitawenda njani. Nababe naye nomesaba kodwa ngenxa ukuthi ngibabe tawuconzana nalesigebengu. Amen. Ukhuluma ngemoral courage. Lethi umela iqiniso noma ngabe leqiniso litakwenda ukuthi abantu bangenyanye noma ngabe ngawulahlekelwa lutho lolutside kodwa iqiniso alimele. I-courage leyo. Kune social courage lecisha msana le moral courage. The social courage lethi noma ngabe kupita kwekuthi live lingibuke ngalenye indlela. Ngiyangithanda ukubekisa ngana ngibabe babe wembodzana elahleko. Lethi indvodzana yakhe naseyibuya kwekuthi akulenzaba ukuthi yahamba imlimete kangakanani. Yahamba yodlabhatisa lifa yahamba imthele ngelihlazo emangweni.
kodwa nasaqhamuka indvodzana yakhe wagijima manje ke uma uyiqonza lenzaba ukuthi ngaleso sikhathi indvodza letawusuka iqephuke ngematubane nje kwakuhlazo lelo indvodza afuna ishaye kahle manje yona bekufanele ukuthi ngoba bona bebangafaka emabhloko njengathi bafaka letingubo emadodza afuna manje besoyikhwica kuvele imibala kwakuhlazo ukuthi indvodza ingavela imibala kodwa yathi ngafanele ngene lihlazo ngigijime ngiye kule ndvodza la inenzaba ukuthi bani batawutsini ngoba ngumntwana nami leseloya noma ngabe so live lingamhlanekela but wami lo mntwana anginenzaba ukuthi bani batsini social courage leyo amen emotional courage kusiwa indvodza kayikhali kodwa indvodza la ikhala khona sibinzi leso amen emotional courage kunalenye ke lekuthiwa intellectual courage amen intellectual courage lo tawuthi yena aconza leliqiniso lelikhulu ukuthi siyathi sokuthi kufanele kwendekele la kufanele ukukhuluma umuntu nyalo akhuluma athi akwendeke nakho noma abantu besaba noma kulikhuni kodwa ayikhulume lento ayende lento amen intellectual courage nangabe kunento kufanele ayiquestione kwekuthi lokho yebo ndayile kwenelani lokho akafanele ngabe siyakwenda lokho intellectual courage amen bese ke kuba ne spiritual courage le courage lena lethi ukukholwa utawubambelele ekukholweni kwakhe abambelele kuloko uNkulunkulu ambitele kona kuthi noma ngabe kufika tikhathi letimatima tikhathi tekuhlushwa kodwa abambelele evangelini amen so ke sikhuluma ngecourage a man of courage noma bazalwane letinto lesitibana leti mhlawumbe bayasisita labo labafundzile bacwaninga kuthi siyibuke lenzaba yesibinzi ngoba nasibinzi nje basenda lokuthi sibone lokuthi sibinzi sichamuka ngendlela letehlukene timo titawuqhamuka tibite kuthi ube nesibinzi ngaleyo ndlela leyo kuletimo letawubita kuthi ube nesibinzi lesitawubita sibinzi se-moral courage noma physical courage sibinzi nguleso so ke nasikhuluma nge-courage sikhuluma kalula nje bengawuthi the ability to face and overcome fear amen i-courage sithi sibinzi ngilokho ukuthi ukhone ukuthi simo lesesabisa kwesimo lesimatima ukhone lokubhekana naso uphindze usincobe amen so ke le livi lalamuhla liyasikhumbuta lokuthi uNkulunkulu akakasiniki umoya wekwesaba le livi lesilifundzako livi lelikhulunywa nguPaula alikhuluma kuTimothy Paula nguye noma ke nasibuka Timothy bekabuka Paula njengayise njengababe wakhe ekukholweni nguyena lamkhulisile ekukholweni waqala kusebenza naye amncane Timothy wamethemba so ke ngubaba khuluma nendodzana yakhe ekukholweni uveta lo mqondo wekuthi uNkulunkulu akakasiniki umoya wekwesaba ngiko nje namhla kulesihloko sabobabe ngithe nje ngithi man of courage bese ke ngithi uNkulunkulu akasiniki umoya wekwesaba manenge ama challenges la bhekana nabo bobabe dinengi timo leti takwenda kwakasaba sibo bantu fanele babonakale kodwa nje uNkulunkulu akakasiniki umoya wekwesaba nasikhuluma ngesibinzi bazalwane asisho ukuthi kwesaba kakukho asisho ukuthi nangaqhamuka silwane kawesabi but lesibinzi sithi yebo ngiyesaba but ngeke ngihlehlele emuva lesibinzi sithi ngiyagwinya lokwesaba kwami
bese ngibhekana naso lesimo lakabhala Paul abhalela Timothy uyathi kwekuthi Timothy kulomsebenzi wekwelusa libandla lekushumayela ivangeli kune ma challenges lamakhulu lathi uhlangana nawo noma lahlangana nawo endatawuletha kwekuthi esabe ikakhulu ngoba lanaye Timothy usesemncane usesekumshumayeli nje losesemncane manje nale msebenzi abhekene nawo umsebenzi omkhulu nalolukhulu Timothy lona ku chapter number ku encwadzini ya Timothy wekuqala ngilasibona khona umpostoli Paul amthuma ukuthi akahambe aye ebandleni laseFeso ayolusa ibandla laseFeso baveta ke ukuthi nakabhala lesibili mhlawumbe bese baphelile bo 10 years ale Efeso alusele ibandla laseFeso enelibandla laseFeso leli libandla lebeline ma challenges lebelibida kulelusa libandla leli asamncane Timothy uniketwe umsebenzi wekuthi elusa libandla lelike lelingamakhulu lebabandla Paul lawasungula libandla lekungilona selisimile seli-established libandla leli uniketwe kwelusa libandla leli njalo kuleli bandla leli ulelusa nje liseFeso Efeso lapho kune letinye tinkholo letikhona leti tamchallenge yena ashumayela ivangeli laKristu labanye bavuka khona la ibandleni so ke bazalwane uniketwe ke lo msebenzi lo netulu kwekuthi uluse libandla lelikhulu ngoba libandla lelikhulu alifani libandla lelincane netinkinga telibandla lelikhulu dinkulu njengalo lelibandla kodwa etikwaloko ashumayela nje lelivangeli umpostoli Paul ubhala lencwadi uboshiwe useRoma ejele kuloku uboshwa kwakhe Paula uboshelwe lokushumayela livangeli manje wonke lotati matanisa na Paula utifaka enkingeni ngiko khona la kule ncwadi le atawuthi umpostoli Paul labanye sebamshiyile uze labanye ubabala ngemagama kwekuthi sebamshiyile verse number 15 khona chapter number 1 uthi uyathi ukuthi bonke labase Asiya bangifulathele bofigelusi na Hemogenesi basemkhathini wabo lokusho sibantu laba bebasebenza kanye kanye bebahamba kanye kanye bebashumayela ivangeli kanye kanye but ngenxa yale timo lesetivelile ebandleni letente naye Paula waze waboshwa bakhethe ukuthi bamfulathele naqhubeka chapter number 4 ufike yababala labanye labamfulathele boDemas uyababala labanye labamvukele ngenxa yelivangeli so ke ushiya Paul utshela ke Timothy kwekuthi nanaye kufuna ukuthi abe nesibindi ngoba lokuthi yena solo uhamba na Paul ubambisene na Paul ushumayela ivangeli la Paul kumfaka engodini kwayena libandla abazalwane ngalesikhathi lesi belihlushwa kuke sikhathi kubusa lomunye webabusi baseRoma kuthiwa nguNero lo wahlukubeta emaKristu kakhulu nakahlukubeta nje ubanga kwekuthi kuthiwa kwasuka umlilo eRoma nakusuka lo mlilo lomkhulu kakhulu baba nako kumsola lo Nero manje kuzatolanisa kuza angatusolwa wasuthatha le blame yekuthi kusuke umlilo wathi kunabaya labakholwa inkosi uJesu kwase kuba ngumnyango ke manje wekuthi sale kuhlushwa emakholwa babhali baveta kwekuthi lamakholwa bekabanjwa
aboshwa afake ejele, lamanye abanjwe ahlonywe eluthini bese bayalunyekwa ngemlilo bakhanyise ebusuku engadzeni yakhe Nero babe ngemathoshi bashiswa. Ndabeni ihlusha lokwazi nje wathi wena Jesu Kristu uyinkosi wawutifaka enkingeni. So ke boPaula ngibo labahamba embili ekushumayele lelivangeli. Sewuboshiwe Paula. And ekuboshweni kwakhe Paula uyati kwekuthi angeke asaphuma la. Ngiko ekugcineni atawubhala kuyona lencwadi le. Athi ngikulilwe kulwa lokuhle. Ngikugcinile ebukholo. Uthi ngicedzile libanga lami. So ukhuluma ngani? Ukhuluma ngoba sowuyati ukuthi sowufike ekugcineni manje. So uyati ukuthi sowutawunqunywa ngenxa yokushumayela livangeli. Seke nakabhalela Timothy. Kwangazuthi la ufunza le ncwadi yakhe la samethemba ngulo Timothy. Ekumethembeni kwakhe uniketa kwekuthi nyalo mfana wakithi setawusala wena manje. Sotawusala manje ugijima naleli vangeli. Sotawusala manje kube nguwe losomembili manje. Sotawusala manje ube inkoyoyo la ekushumayele leli vangeli. So ke sithi unebungoti lobukhona labhekene nabo Timothy. Le ngiko ke ambhalela amkhutsada. Ngiko ke ambhalela amtshela lokuthi uNkulunkulu moya longcwele akasinikedi moya wekwesaba. Uyamkhutsada kwekuthi kulomsebenzi laniketona wekushumayela livangeli. Akabe nesibinzi Timothy. Ngiko aqala ngekubuyisela aqala nakabhala lencwadi. Akhumbula athi ngikhumbula letinyembeti takho. Athi ngikhumbula ukukholwa kwakho Timothy lokude kutendisa. Aqhubeke athi amkhutsade ukuthi akabasele lesipho lasithola nakambeka tandla. Lokho akaqhubeke ngalokho uNkulunkulu amthume kona. Ngoba lesipho samoya ongcwele unikele sona kwekuthi ahambise livangeli. So yefika ke ku verse number 7. Amtshela kwekuthi akasiniki moya wekwesaba. Ngiyangithanda leli humusho lekuba ngalo kwesaba ngoba labanengi bahumusho esingisi atawukhuluma ngemoya wekwesaba noma the spirit of fear. Leli Swati libambe kahle ngoba leli gama lekwesaba lelisetshenzisiwe lapha ngileli gama ethi akasiniki moya webugwala. Ligwala lithi nakufika lesimo lona icabanga kwekuthi ngidawuhamba ngiyobhaca kuphi. Nasifika lesimo lona icabanga kubaleka libalekele lesimo. But namhlabo babe bathi we are men of courage. Bobabe labatakuthi sitawufika lesimo but angeke size sibaleke sibuyele emuva. Angeke sifune indlela yokubhaca kodwa sitawumelana naso. So ke bazalwane uyaqhubeka uthi lesimo sitaba likhuni vele uyati Paul and you want it from experience ukuthi sitaba likhuni lesimo. Ngiko ke atawuthi amnceka verse number 8 athi join me la ekuhluphekela livangeli. Buya umjoyine, buya ube kanye nami, buya uhlanganyele kanye nami, ube bede ungesabi ube bede manhloni ngekufakaza ngaleli vangeli lenkosi. Aqhubeke ku chapter number 2 verse number 3. Akhulume khona athi hlanganyela nami la ekuhluphekeni livangeli njengelisotsha laKristu. So lendzaba asese igama ethi njengelisotsha laKristu. Kubuyela kulendzaba yekwekuthi akasiniki moya webugwala ngoba lisotsha
nani ngake lijike ukwasixoxela babedlamini kwekuthi nangathi kuthiwe bheka le iyahlasela wena ujike ubhekele babulawa wena akabheke kuthi wena ungabese njengesotsha ubese uyasurrender uyaretreat uma sigadla athi siyebili akasimasotsha aKristu amen kule ngoba bethatshula abantu singamasotsha enkosi amen yeah so singemasotsha basa uMapostle Paul nakakhuluma akhuthada Timothy amkhuthada ngalendzaba yekuthi abe nesibindi angabi nalo moya wekugwala ngoba kasikona ukhuluma ngoba nanaye Paul uzufika egcineni nje kwemsebenzi wakhe unayo le experience yekuma kuthi noma lesiye isikhathi azabale ukuthi ukwashaywa washabaze bamshaka bacabanga ukuthi sowufile uyakwazi ukuhlushwa nekuboshwa aboshelwe livangeli uyakwazi ukubhekana netimo letilukhuni ngenxa yelivangeli ngiko kakuthanda kwekuthi Timothy mfana wakithi letimo tawuhlangana nato but wena ulisotsha lenkosi uke nakasuka uMapostle Paul lasibuka incwadi yeZezwe chapter number 20 mhlambe singayivuli yeZezwe chapter number 20 siqale verse 22 kuya 24 lapho uMapostle Paul bekahamba asolahamba indzaba yakhe kushumayela livangeli so uyajika uthi sale ngijika ngaseFeso ngiyohlola ukuthi ebandleni laseFeso kuhamba njani nake fike eFeso ukhuluma nebaholi bekubandla laseFeso uyeta utobavalelisa uyabakhuthanda uyabatshela kwekuthi letiyela abatshela kona kwekuthi afune baqaphele ngoba la basaqhubeka tawuqhamuka timpisi timbethe sikhumba semvu banye batawufike batodvunga libala uyabakhuthanda kwekuthi baqhubeke bayibambe njengoba akhombisile embikwabo so nasifika verse number 22 uthi manje ke ngekulalela moya longcwele sengiya eJerusalem kodwa angadi ukuthi kutakwendekani kimi khona kepha ke moya longcwele ungadisile kulelo nakulelo dolobha kuthi ngilinzelwe kuboshwa letinhlupheko kepha ngikhanza ukuthi impilo yami ayisho lutho kimi nangabe nje ngingaphumisela inzima yami ngicetse nemsebenzi lengawunikwa inkosi Jesu wekuthi ngifakaze ngelivangeli lemusa waNkulunkulu amen. Apostle Paul usaya eJerusalem but uya eJerusalem moya longcwele umvetele kwekuthi uyohlushwa uyohlupheka utawuboshwa ahlushwe le eJerusalem kube benimi bengathi ngibonile ukuthi ngisayaphi ke le ngoba lena sengitshele ukuthi ngiyohlangana letinhlupheko letinene lana uqhubeka nalendzaba kwefika bamncenga kwekuthi akangayi Paul but ngenxa yekwekuthi uthi impilo yami ayisiko mthoka kwedlula lokhu inkosi lengibidele kona ngidabuya le eJerusalem in spite of lama challenges la khona umuntu lesibinzi lo lokwesaba kukhona noma simo sibonakala kwekuthi simadima la siyakhona but athi ngiyakhona noma kumadima leni ngoba ngiqonza kahle kwekuthi kukhona lokukhulu kwendlula lokhu lengibhekene nakho ngilomsebenzi wenkosi lenginikede wona nguthi ufuna ngicetse le assignment uNkulunkulu anginikede yona kuthi ngicetse lo msebenzi nangakhuluma ngawo ke nasabhalela Timothy kuthi uqedzile lo msebenzi so bazalwane sithi kubobabe timo lesiphila kito
vele titawutriggerisha lokwesaba, vele titawuletha lokwesaba, vele titawubida. Kodwa lefanele sikwadi singakhohlwa kwekuthi bugwala akusiko inkosi lesiphakele kona. Bugwala akusiko moya lomgcwele lasinikete kona. Apostle Paul uthi moya lomgcwele somtshelile ukuthi kutakwendekani. Lo moya lomgcwele lamtshelile kwekuthi endleleni tawudibana nema challenges nguye nelamethembile ngoba uyathi sakanginiki umoya wokwesaba, anganiki umoya webugwala. Empilweni kunetimo lapho bobabe bese sibuka bona ukuthi batakwenda njani. Kunetimo lotawukhanza ukuthi tishaya bona. Angikhulumi nangabe kuthiwa babe sekude imali lakhaya, kuthiwe baba ulahlekelwe ngumsebenzi, batawufuna wena kodwa, but uNkulunkulu akasinike umoya wobugwala. So Apostle Paul nakaqhubeka la usivetela lokwekuthi noma letimo letingoti, noma letimo letimatima, noma letimo letingaletha kwesaba tingaba khona, uNkulunkulu unemusa wakhe lotawusethwala. uNkulunkulu unemusa wakhe. So kwekuqala la kuvetako uveta kwekuthi akasiniki umoya webugwala, kodwa usinike the spirit of power. Usinikete lo moya wemandla. Emandla ke sawadzinga uma sitawubhekana ne-opposition. Amen. Emandla ukuthi nakukhona lesekubhekana nempilo lesekubhekana nawe, kodwa ube nemandla ekuma nemandla ekumelana naleso simo. Lasibuka livi laNkulunkulu liyasitshela, livi laNkulunkulu linedibonelo debantu lababhekana nedimo, kodwa uNkulunkulu wabaniketa emandla ekuma. Davide angumfanyana lomncane, uNkulunkulu wamniketa emandla, supernatural power, emandla ekumelana naGoliath. Bathi bonke sebesaba, kodwa yena waba nemandla ekucondzana naGoliath. Sikathini boDanyela labaphoswa emgodzini wemabhubesi, bathi uNkulunkulu wabaniketa emandla. Bafana bemaHebheru labaphoswa emlilweni, bathi uNkulunkulu wabaniketa emandla. OStefane labagcotshwa ngematshe, yebo wafa kodwa wafa anesibinzi. Kwekuthi bamgcobela kushumayela livangeli, bamgcobela kufakaza ngaJesu. Kwathi noma sashaywa ngematshe kunekuthi akhalele kuthi manje atishweletele bamcolele, kodwa wevakala akhuluma athi ngiyayibona indvodzana yasibakathe, ngiyambona Jesu ume ngetinyawo sibinzi, sekuthi noma kushisa kodwa wema. So lokho kusibonelo sekuthi mhlawumbe letinye timo dingeke tifike kuma extremes njengalawo, but kunetimo letimatima le uva khona ukuthi yabona nyalo sengiciniswa nje lo singindvodza, but uNkulunkulu usiphe amandla ngamoya wakhe lomgcwele ekuthi sikhone kuma simelane naletimo. Ngiko bazalwane, Jesu uma akhuluma nebafundzi bakhe uthi hlalani eJerusalema nize nemukele amandla, ngoba bekade Jesu kwekuthi uma labafundzi bakhe bangetama kufakaza ngaye, bangakemukeli lamandla, ngeke bazobakhona. Bekade Jesu kwekuthi noma sabathumile athi hambane tiveni tonke nilele abantu babe bafundzi babo,
but wathi yebo nginikile le assignment but ngeke nikhone kuyenda le assignment ningakemukele amandla. So ngiko wathi abahlale base bemukele emandla amoya longcwele. Uthi ke kuSenzo 1 verse 8 uthi litawumukele emandla uma moya longcwele asafikile kimi. Nase nemukela wefika moya longcwele nemukela lamandla nitawube seniba abafakazi bami eJerusalem, eJudea naseSamaria nasekugcineni kwemhlaba. So ngamagama uya Jesu bekade njengoba bekabatshelile kwekuthi badeveni ndawuhlupheka sengasekho. Bekade lokwekuthi batawubhekana nema challenges, batawuhlushwa, batawupersecute. But wafuna ukuthi bathole lamandla latakuthi noma sebahlushwa babe nesibinzi sekuma, babe nesibinzi sekuqhubekela phambili, babe nesibinzi sekubhekana netimo. Ngiko boPetro sitawubabona sekuthiwa ngaphinzi nishumayela ngaJesu, kodwa kunekuthi manje bahamba bayothandaza lebandla bathandazela sibinzi sekushumayela ngelivanga ngaJesu. So sithi bobabe kunetimo kodwa nsinge emandla moya ongcwele, ngoba babe lokholwa bona moya ongcwele nakagcwaliswe ngemandla moya ongcwele utawukhona kubhekana nato tonke intimo noma ngabe tishisa kangakanani bonke babuke wena babe, but amandla moya ongcwele atawukwenda kwekuthi ukhone kuba nesibindi. Inkosi yemsayisibusisa kwesibili asivekela kona la uthi akasiniki imoya webugwala kodwa usinikete moya wemandla namoya wethando. Lenzaba yeluthando kwekuthi kufanele ukuthi noma ke luthando ngilo lelelenta kwekuthi konke la kwendako baba kwende ngesibindi because unethando. Lo thando lethiwa i-sacrificial love, agape. Lo thando lolu ngiyayinaka lenzaba bazalwane. Uthi nakabhala Pawula bhala uthi yabhala ukuthi bafati thobelane madoda ngithi, but bese uthi madoda thandzani. Amen. So lenzaba yalo luthando uthi babe konke lokutamniketa sibinzi, lokutamniketa sibinzi ekhaya, lokutamniketa sibinzi kwekuthi kulokwekuthi uneluthando lwakho loluthando lwebantu bakhe. Kwekuthi yena ngenxa yalo luthando lwebantwana noma luthando lwemndeni wakhe he can do anything. Good lokungamvimba. Amen. Uthi nasifunza mhlawumbe nalena ngafuna siyifunze encwadzini yabaseKorinte bekucala 1 Corinthians chapter number 16 kunenkulumo lela ku chapter number 16 verse number 13. Amen. baseKorinte bekucala chapter number 16 verse number 13 uthi linzani nisime ekukholweni nibe ngemadoda niqine. Verse 14 konke lenikwendako akwendiwe ngeluthando. Amen. Ngiyayinaka lenzaba bazalwane ucela ukuthi linzani, stay on guard. Men of courage, stay on guard. Linzani. Amen. Kule element ke lana yi protection. Once you continue to stand firm in the faith, qhubekani niqine ekukholweni. Lesiswathi ke bese qhubeka lithi nibe ngemadoda. Lesingisi lithi lamanye ngamahumusho atawuthi be courageous. Lelihumusho lami lithi be men of courage. Amen. Grow in strength. Bese sikonke lenikwendako akwendiwe ngethando. So bazalwane lenzaba
ithi wena nasikhuluma ngabo babe labanesibindi lokhu benta babe nesibindi baqhutshwa luthando eluthando iBhayibheli isivetela kwekuthi luthando lunema dimensions noma ingoni letinzathu uthi luthando lokuthanza uNkulunkulu thanda uNkulunkulu ngenhlitiyo yakho yonke ngemandla akho onke ngengqondo yakho yonke nangemphefumulo wakho wonke amen kunethando loludlulako loluthi thanda makhelwane wakho njengokuthi thanda wena lokho uthanda lomunye umuntu bese kwanana ke leluya ngitiya emva kwalokho bese si love your enemy amen angakele enemy ukuthi uyithatha njani ke nasento okugangela naloku yidiscipline akuyithatha amen but babe uqhutshwa luthando konke la kwendako ukwenda ngeluthando endothando ngilo lolwenda lokwekuthi noma ngabe babe une authority njengenhloko une authority but the authority ayisiko it is not to dominate but the authority is to serve so lesibinzi sikhamba ngekwekuthi kude nginalo luthando lalabo abantu abathi babe lapha kimi ngenxa yabo angeke ngize ngihlehlele emuva kungako sithi babe loqhutshwa luthando will do anything it takes to take care to provide to protect the family yakhe babe loqhutshwa luthando ngenta noma ngabe yini ngenxa yebantu bakhe amen kwesithathu lakhuluma ngako lana uthi akusikete moya wemandla newethando bese uthi newekude khuda amen newekude khuda esingisi eBhayibheli amanye atawukhuluma ngediscipline lamanye atawukhuluma ngesober mind labanye atawukhuluma ukuthi sound mind leli umsholo ngilifunza kola likhuluma lithi for the spirit which God has given us is not a spirit of cowardice but one of power of love and sound judgment amen a man of courage is a man of sound judgment a man of courage mbabe lothi nakatibuka timo ingqondo yakhe kuthi nakufika ama storms kodwa ingqondo yakhe ibesolo isound labanye labaveta lenza yale sound judgment uthi you exercise self restraint even when provoked kuthi uthi bamba ngiko lama ngishada usenza self control la kuthi bamba noma ngabe bakuchukuluda kodwa ukhona ukudibamba haleluya yabe sinabo babe kodwa bekakhuluma lokunye amen kuthi noma ngabe uvu siyabona nyalo situlo sami ngathi siyasawa kenyana but exercise kudibamba kuthi uyachaza it is the capacity to think clearly and calmly under extreme pressure rather than reacting impulsively in English rather than reacting impulsively uthi lo moya longcwele lo moya lasakhe lawakhala kithi the spirit lasiniketa sona ngilese kwekuthi uthi under pressure simo sishisa mbamba but akwende ukhona ukucabanga ucabange kahle ukhona ukucalculate into ukhona kwathi kusinyalo ufuna ngendeni ngendini nyana ukhona kwathi kusinyalo ufuna ngikhulume kanjani ngingakhulumi kanjani ungayi ngema emotions kwekuthi nyalo uve lokubila kula ngekhathi bese uactor ngakho uthi kuloyo moya longcwele lasinikete bona so bazana sikhuluma ngalendzaba yesibinzi indzaba lefaka letiko letintsathu leti
singakubala lokuye lokuningi kodwa nje le tipo letintsathu moya longcwele lasinikete tona musinikete emandla ekuthi noma ngabe kuvela ini sitawubhekana nakho usinikete uthando losingenxa yothando sawuchubekela phambili usinikete a sound mind noma sound judgment ekuthi ngiko uNkulunkulu vele bobaba abadala kahle manje kwekuthi ngoba bomake siyathi ukuthi nyalo sekusheshe kuyeke kuma emotions but baba vela sengocabanga amen because uNkulunkulu baphe sound judgment wendela lokwekuthi atokhona kucabanga akhona sinasenda ende socabangile baba amen mwalonto liyasisita to think clearly akhona kwekuthi ngeke ayinakana ikhuluma athi akhuluma nabo babe athi bobabe ningabathukutheli sibantu kuze bangadudzinwa athi bobabe do not be harsh on them kwekuthi nomfana agile tinga uthi wena usebenze kangaka ukala nekulala uvuka emsebenzini usebenzela bona bese wena into lephambene nawe nakunesagila lacela singasheshe sifike but akhona babe ukuthi akhona ukudila nayo kahle le as a man of courage mhlawumbe labaye bathathu uvumelana icasha kwamlomfana but a man of courage abe nendlela ukuthi ngawudila kanjani nalesimo iqiniso lithi manenge ama challenges labhekana nabo babe le mhlawumbe bobabe ngeke baze bakhona nalokukhuluma ngawo le batawethwala amana smile nje kuphela kodwa uthwele but sinale sibinzi sekwadi kwekuthi uNkulunkulu akasiniki umoya wegwala uNkulunkulu akasiniki umoya wesaba ngiko livla uNkulunkulu kanengi lithi do not be afraid have no fear ungesabi itim verse yabo baba ithi noma ngihamba esigodini selithulile kufa angikwesaba ngoba wena unami lokutawusenda sithi singesabi lokwekuthi siyathi ukuthi kasihambi sodwa sihamba nalomdzala wentinsuku sihamba nalona lowadingo yena sihamba nalona lombabe wethu sihamba nalona losithandzako sihamba nalona lowadingo ngiko sitawuphila ngesibinzi uma bese ayisummarize besawuthi power gives you the backbone to stand, love gives you the heart to care, a sound mind gives you wisdom to navigate the storm cleanly. Amen. UNkulunkulu sinikete nje bona lokho ukuthi nakufika letimo ube nemandla ekuma ube nalenhlitiyo ngoba letimo natima tishaya inhlitiyweni but manje ufika phinza lungise lenhlitiyo kuthi yathi ya losi nje umthwalami yadasho njalo kuthe bakusiwa kaNkosi khona lengabe sengikwendile. Amen. Lenhlakanipho levela kuSimakathe ngoba lenza besound mind ithi ukonke timo kudzingeka lenhlakanipho yaSimakathe shangathi uNkulunkulu kulelanga labo babe beka baphakamisa bobabe shangathi uNkulunkulu bobabe beka banikete amandla shangathi uNkulunkulu bobabe beka ngabaniketa sibinzi avusete lesibinzi sebenze ukuthi bonke sebacakekile bathi uNkulunkulu amphe sibinzi babe sekuqhamuka nesolution kuleso simo noma ekhaya kunjani kubhenza bathi baba mbihlakanipho babe bonakala nje sekuvela ema solutions bonakala nje ukuthi awuyathi besikhathi sizakwenda njani kulabanye besingathi nokuthi sidawulala sidlele but bonakala nje sekuvela tithu inkosi emsayisibusisa.